Ragira ngo rero muri aka kanya twihuse cyane tudatinze turebere hamwe izi breaking news. Ni amakuru yihutirwa ni imirwano yiriwe kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu marembo y'umujyi wa Sake. Ni amabombe menshi yarashwe n'ubundi muri ibyo bice, buri ruhande nk'ibisanzwe rurashinja urundi. Yaba uruhande rwa M23 ruravuga ko FARDC ngo niyo yarashe ayo mabombe mu baturage igamije kwemeza ko ari M23 iri kubikora. Uruhande rwa leta narwo rukavuga ko M23 ngo niyo yarashe ayo mabombe mu mujyi wa Sake. Ntabwo ariho honyine, no mu mujyi wa Goma ubwaho haguye amabombe mu bice bya Mugunga. Ni amakuru twiriwe tukugezaho uyu munsi. Icyo tugiye kuba rero tugarukaho muri aka kanya niki ni ibijyanye nyirizina n'amakuru yose yiriwe ku rugamba. Uraza kumva uduce dushyashya M23 yigaruriye. Hari itangazo kuri ubu ngubu ritari kuvugwaho rumwe, ni itangazo rijyanye no kuba M23 ivuga ko ishobora guhagarika imirwano. Uraza kumva impamvu. Hari amakuru yemeza ko umucancuro wa Romania amaze kwicwa, ndetse ifoto iraha imbere yawe rwose yo iratanga amakuru menshi kuruta ayo ngiye kuba nkugezaho, kubera ko biragaragara neza ko hari umurambo uryamye hasi uwo musirikare wa Romania. Hari abacancuro kandi bagenzi be n'ubundi bari gushyira indi mirambo muri ambulansi. Ni hariya rwagati mu mujyi wa Sake. Ku ruhande rw'aba bacancuro baravuga ko ari umwe muri bo wapfuye, ngo abandi benshi barakomereka. Ariko kandi amakuru akomeje kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga, birumvikana baravuga ko hari abacancuro benshi biciwe muri iyi mirwano, abandi ngo bafatwa mpiri. Byose rero tugiye kuba tubiva imuzi n'imuzingo. Nk'ibisanzwe rero nge nongeye kuguha ikaze mu makuru atandukanye ngenda nkugezaho umunsi ku wundi. Birumvikana ahangaha muri iyi minsi nta kindi kiri kuvugwa cyane n'ibijyanye n'iyi mirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano kandi ibera hafi y'igihugu cy'u Rwanda, ni hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Ni nayo mpamvu kenshi tunayigarukaho, na cyane ko iyi mirwano irimo irarwanamo abagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda banemerewe ibihembo karahabutaka mu gihe cyose bazaba batsinzuye uwo mutwe wa M23. Nabemerewe rero n'ubundi ngo kuzafashwa bakaza gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Tudatinze rero ndahera hehe? Ndahera kuri aya makuru y'uyu munyaromania wiciwe mu mirwano, nk'uko abo bacancuro bo ubwabo bemeza ko ari umwe muri bo. Ariko kandi ndaza no gukomereza ku duce dushyashya M23 yafashe, ndagirize no kwitangazo noneho naryo ritari kuvugwaho urumwe ry'uko M23 ishobora guhagarika imirwano mu gihe nyamara yarigeze neza mu mujyi wa Goma. Abacancuro baragira bati umwe mu bakomando bacu, cyangwa se ngo yari umwigisha nk'uko bamwise, yari umwigisha cyangwa se abagiye ngo guhugura FARDC, ngo yiciwe mu mirwano. Ni hagati mu mirwano yaberaga neza mu marembo y'umujyi wa Sake, ni muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati uyu mucancuro rero yishwe ubwo yageragezaga gufatanya na bagenzi be n'ubundi ngo babe instructor, cyangwa se ubwo nabo bigisha nk'uko Kongo yabise. Imirwano rero ngo barwanagamo bagerageza kurinda uyu mujyi wa Goma tariki 7 Gashyantare 2024. Aba bacancuro barakomeza batangaza ko usibye ngo umwe wahasize ubuzima, ngo hari abandi benshi cyane n'ubundi bakomeretse nk'uko bakomeje babitangaza. Ku rundi ruhande rero ibitangazamakuru ndetse n'abanyamakuru bahariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga ko imirwano yiciwemo abasirikare benshi cyane. Ku ruhande rwa leta, ni ihuriro rya leta rigizwe na Wazalendo, rigizwe na FDLR, ingabo z'u Burundi, SADC, FARDC n'abandi benshi cyane dukunda kugarukaho. Bo baravuga ko ari benshi bahasize ubuzima. Ariko kandi n'ubundi ibitangazamakuru byakomeje kugenda bigaragaza ko ngo abarwanyi ba M23 n'ubundi bakambitse neza hafi y'umujyi wa Sake. Bo bemeza ko ugikontororwa n'ubundi n'urwo ruhande rwa leta. Tuvuye rero ku by'uyo mucancuro ubona imbere yawe wasize ubuzima, nk'uko byanemejwe na bamwe muri abo bacancuro, ndetse n'uruhande rwa leta rwabyemeje rwose ko umwe yapfuye, nubwo izindi mbuga nkoranyambaga zikurikirana ibijyanye n'aya makuru zo zemeza ko ari benshi bahasize ubuzima n'ubundi muri abo bacancuro. Ragira ngo rero tubanze tunarebere hamwe ibijyanye n'utundi duce dushya abarwanyi ba M23 bigaruriye uyu munsi.
ni perezida w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko ingabo zawo zigaruriye ibindi bice byari mu maboko y'ingabo za leta ni nyuma yo kugabwaho ibitero. Bisimwa yifashishije urubuga rwa X yavuze ko mu gitondo cyo kuri uyu wa 7 Gashyantare 2024 ingabo za leta n'imitwe bafatanya zagabye ibitero karahabutaka kuri uwo mutwe mu bice bya Mushaki n'ibindi bizengurutse, ndetse rero ngo abaturage b'inzirakarengane byaje kubagiraho ingaruka. Yavuze ko uwo mutwe wirwanyeho mu buryo bukomeye cyane maze usubiza inyuma umwanzi unigarurira tumwe mu duce twinshi cyane twari mu maboko y'ingabo za leta. Yagize ati M23 yashubije inyuma umwanzi iramutsinda, ndetse rero tunafata uduce dutandukanye bakundaga gukoresha batugabaho ibitero. Ingabo zacu zafashe ibice byose bya Nturo ya mbere, Nturo ya kabiri n'agace kari kazwi cyane kifashishwaga muri urwo rugamba kashe nishe Madimba ni hejuru y'umujyi wa Sake. Perezida Bisimwa kandi yavuze ko kuri ubu ingabo za Kongo n'abafatanyije nazo ngo ntabwo bazongera kubasha kugaba ibitero ku baturage batuye muri utwo duce twose. Ibyo rero bibaye nyuma y'uko kuri uyu wa 5 Gashyantare hateranye inama idasanzwe yiga ku mutekano wa Goma yayobowe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, yitabirwa n'abarimo Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba, abasirikare bakuru hamwe n'abapolisi bakuru mu gihugu cya Kongo. Ni inama kandi yabaye biturutse ahanini kukuba kuva mu mpera z'icyumweru gishize umutwe witwaje intwaro wa M23 warafasha agace ka Shasha kegereye ikiyaga cya Kivu, ibyatumye rero umuhanda munini cyane uhuza Goma, Sake na Minova ako kanya ufungwa. Uduce rero M23 yafashe natwo uratubona neza kuri iyo foto, biragaragara icyo gice cyose nkibutsa ko cyose cyamaze gufatwa n'uyu mujyi wa Goma usa nkaho urimo hagati wegeranye n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ayo mazi y'ikiyaga cya Kivu. Tubiveho n'ubundi duterera amaso mu itangazo abarwanyi ba M23 mu kanya bashyize hanze. Ni mu itangazo ryanashyizweho umukono rwose na Lawrence Kanyuka usanzwe hari umuvugizi w'uyu mutwe wa M23 mu bya politiki. Riravuga ko abarwanyi ngo nta gahunda, ndavuga abarwanyi ba M23 ngo nta gahunda yo gufata Goma bafite nk'uko leta ya Kongo igenda ikwirakwiza icengeza amatwara ryayo. Icyakora cyo ngo mu gihe ngo baba bakomeje kuraswaho ngo nubundi bo bazakomeza imirwano. Uyu mutwe wibumbiye muri Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC uravuga ko ushaka amahoro binyuze mu biganiro bya politiki nk'igisubizo kirambye, ikanakangurira rero imiryango mpuzamahanga n'abayobozi bo mu karere gushyigikira izo mbaraga zo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Iri tangazo rero rije nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bivugwa ko bakomeje imirwano ibahanganishije na FARDC n'ihuriro ryayo, ku buryo ngo habura gato noneho nguyu umutwe wigarurira umujyi wa Sake, ndetse mu kanya rwose binemejwe na FARDC ko nubundi baryamiye amajanja mu marembo y'uyu mujyi. Abandi nabo bakavuga ko bari muri uyu mujyi barimo nabo Banyaromania b'abacancuro bawurinze. Ariko kandi ni imirwano uyu munsi itabagendekeye neza rwose, kubera ko nk'ubwo ngubwo ni ibimodoka rutura bya Sadeke nabyo byaturutse mu mujyi wa Goma aho bari baryamye bavuga bati reka tugende tujye gucungira umwanzi kure mbere yuko atugeraho. No mujyi rero ufite icyevuze cyane, uyu mujyi ufite ikivuze kuri Kivu y'Amajyaruguru kuko uri mu marembo ya Goma, abaturage uruvunganzoka. Uyu munsi twiri tubagezaho amashusho bamaze guhunga imirwano barerekeza igoma, ariko amakuru ahari na yuko nubundi uyu mujyi wamaze ngo kugotwa wose. Iyi mirwano irasunikira M23 gufata Sake yabyukiye nubundi mu duce dutandukanye nka Mushaki no mu nkengero zaho twari twanabikomojeho. Ni mu bitero by'amabombe bishyira mu kaga ubuzima bw'abasivile byagabwe na FARDC nk'uko byatangajwe na M23. Ni mu gihe bivugwa ko mu gace ka Mugunga nubundi hongeye kuraswa ibisasu. Mwiboneye abaturage nabo babyerekana, hari n'amashusho n'ubundi twakugejejeho. Umujyi wa Sake rero ni mu gihe waramuka ufashwe byaba ari ikimenyetso ntayegayezwa ko Goma nayo yaba igeze mu biganza bya M23, nubwo itangaza ko atari cyo igamije ngo keretse
ikomeje kuraswaho. Uyu mujyi kandi bivugwa ko urimo ibirindiro by'ingabo z'abarundi zivugwa ko zifasha ingabo za Kongo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR n'urubyiruko rwibumbiye muri Wazalendo mu mirwano bahanganyemo na M23. Maginga ya rero n'aya makuru twavuga ko ahari, niyo makuru tukugejejeho nuko byifashe kugeza ubu ngubu, nuko byifashe ku rugamba. Amakuru kandi turakomeza kugenda tuyakurikiranira hafi nk'ibisanzwe, n'amakuru tugomba kugenda tukugezaho umunsi ku wundi nkuko twabibahitiyemo, ariko kandi twe ntibitubuza n'ubundi kugaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda tukanakugezaho amakuru abagenda agarukwaho cyane. Murakoze rero, mukomeze mugire ibihe byiza, ijoro ryiza ku batuye hano mu gihugu cy'u Rwanda, n'ibihe byiza ku badukurikira muherereye hirya no hino mu bice byose by'isi.